ya Ismail amwonye Ismail alhamdulillah subira wa barakatu none se ni gute man twende kuri awali abantu ubu tugiye gufuturu amezi tuyose twari tumaze man peti ya turi mu mafu urabona kugira intoke ntizibombe nze kushikira n'umwimi nguma ahubwo nanjye reka nkume tubwire uko none turatangurira he mani kuja kurya umubari urabona hajya kwa ntuzenye kwanda kwa bayisa hajya kwa bayisa hanze tugende dutangure kwa bayisa baguze ukuguru kwiwe hanyuma nanjye ndafise undi mugenzi w'umusiramu ubundi duce tugenda hajya kwa ba reba mwitande kuba kabakbarwe ni hajya cyo tugenda kwa bakbar duhejeje uno munsi turakora iyo sansi uno munsi nukubu senda kabumba yiwari peti urabona mba tumaze konda kubera iki kubera amafungo kare urati wewe duke saa 10 kugifutari bibatse je bihora nibagiye ugasanga ni umunsi wose abandi bavyutse batuproronje tugende kwanza kwa ba Abdul yes tumaze ukwezi kweri ani ndikara navyo ukora bama oshi ugire n'umuga wako ukwezi twari tumaze kunini hega naho nyene cyo turamuga wacu Ramadan bulan Al-Quran n'ababungi baje terus bersamamu selamanya. Ramadan kende man akibazo pe niye nakura wali tana wali ukapiga wali man none ko abaye kimuga we none reka niho baca banyabutsa no tugende turasanga ingendo uco kwigira nk'umuntu ukomeye hadirmu hidupkan suram jiwaku dan ku berjanji akan ku teruskan semangatku itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan Man, usimu siniki. Iraidi kweli. Ni kuri cha. Nzena usinda Nanjye nariyo kuri Rwanda ko. uzi kubiri. Bitabiri igihumbi. Nanjye ndabafite kujya wa Barcelona. Ba nani isco ufite kuba. None utangire Ufite ba amoro. utangire. Ufite ba musajya, ufite ba nyedriku benshi cyane. None utangire. Kandi n'ubirangara birashobora. Kandi uzi ko uno munsi benshi. Peti action tipi wase Man, fresh akende sumarema amakuse man none mwerekeze man muke kwa bayisa kwa bayisa ugira gute bismillah kwa bayisa tugiriye man niho tugiye man mwebwe amakafiri mwe yenda biramani ibintu bitambaye n'amakanzu ngo bijane man badutumiye. ko mutambaye amakanzu Turayambarira ari. imfuriza ababira nitujana man baratuvangira bitone ntembabwire siko mwebwe kugira ntimutuvangire man mwebwe mucangaha mugende kwa bayidi naho batetse Oya, mwese kutuvangira bakadoza mani mbiriza man urabizi ndabizi man urabizi
twageze ko tuje kuvumba man. Bageze man. Aha hanyuma rero man kugira ngo tuje kuvumba neza dukwiye kwipanga amazina kandi amazina meza afatika y'abasilamu. Wowe witwa gute? Je nitwa Ismail Varane. Ismail Varane. Nawe Abubakar. Nanjye banyita Idi Shehe. Man, kasi agakure kushaka kurya umuceri mwinshi man. Itonde impamvu nje nitwa Idi Shehe kubera yuko mfite kano kaboro sibyo nkambara mfite na sapo nkagira na sidida. Natwe turazifite. Man, yizi man. None se mufite kano man? Man, ntabwo ujya mwinshi turavuga. Man, mugende mukebuke twese tugende turasangira man. Va. Okay. Oh yeah, itonde mpere. Umva basi wanje. Tugende basi man. Reba basi turende twese. Tugende. Uramviriza man tabagi. Je tugende asi umutekano ntangere. Ntihagire uza gucura ubundi. Sawa nta kibazo mugabo kwera ko je ndishe murabizi she yamajya byinshi. Je mugufi nije Twagiye. Oy, ubanza urinde. Wait. Hey Ismail. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Man. Ni fresh too. Natwe tuvuze ati kuno munsi w'irayidi reka tugende kukuramutsa kweli. Babarabo n'abandi zindi bakumbuka. Man, since I reached out to get Ismail, nabise ko njewe banyita Shehe Idi Shehe sibyo hanyuma abangaba nabura bazi amazina y'ibintu bibiri hama uno munsi twishimiye ko twaza kukugenderera ko bizi uno munsi ari umunsi wa w'irayidi nkavuga ati turashobora kugendera buri munsi wose ko twese turabasilamu turakunda turavuga ngo reka dutangire ngaho iwawe hanyuma tuhejeje cyo tugenda nawe cyo tugenda hariya hirya kwa mbeko bandi Kwa nani? Kwa bajuma icyo twemera kwa bajuma. Okay, none mwamuje kunda abanyene. Yamusanje Kandi nuzi wali wowe nuzi. Naye ahiye man. Ndagenda yimara. Icanda bemere. Nuko mwe mutigera mu buringi wawe. Kibaje papa yondeye. None man, none ka kira Amasara agiye man. Aya man, none man we nuzi cyo byuka saa 9 y'ijoro man kugifutari man. Nako kugidaku man. Haragera igihe ngana byibakikwa. None nakuri manzi wanje kagenda kanza kujama. Jiba gitaisa. Isa shehi. Ujwa isa siye. Okay. Nashi Ismaili. tukurindire. Tukirindire. Okay, ngahaga yote mu cyo kwicara hajya. Sawa. Haja. Twagi. Hapa. Ano uje kuvu? Urangura ku ntebe se. Yo bita ndamanja ntakarabye. Mani aba batipe nibo bahashehe nta kibazo. Yangana ndikenye. Oya nana. Nakuja nashira nabazi. Leo wakana. Utwagara tu. Utotse neza mugabo. Urakazi. अलवदा माहे रमज़ान अलवदा 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 माहे रमज़ान अलवदा
Promise uze kujya mu ijoro sigira basi na kamwe basi igatonyi nanagiye Wewe ni zaka. Jamu cheri wahisa kweli. Urafuye. Mbaya duhanye umutima mubi. Gusa rafi Bele jena n'ahandi ngenda kuvuga. nakikuwa du Ye kuryama. nakikuwa Tweme niyo mpamvu